सुंदरगढ़ डायनोसर जुगर पत्थर ठाब यह डायनोसर ठारू मध्य पुराणा होइतिबा सूचना। आज को प्राय 10 नियुत वर्ष पूर्व यह विशाल पत्थर एक पहाड़ भाव थिला। लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व यह पहाड़ दे एक नदी मध्य प्रवाहित होउथिला। परे जलवायु परिवर्तन सह स्थिति परिवर्तन हेबारु पत्थरर आकृति एपरि होइतिबा अनुमान करा जाउछि। सुंदरगढ़ जिलार हेमगिरी ब्लॉक अंतर्गत ब्राह्मणी ग्राम निकटरे स्थित छेंगा पहाड़ रे उक्त विशाल पत्थरर संधान मिलिछि। ଏହି ପଥର ପ୍ରାୟ 16,000 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ପଥର ଡାଇନୋସର ଯୁଗ ବା ଜୁରାସିକ୍ ଯୁଗ ପୂର୍ବର ବୋଲି ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ପଥରଟି ତୋରଣ ସଦୃଶ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ଛେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପରେ ଏହା 16,000 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଛେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼କୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୂ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ପଥର ବା ପାହାଡ଼ର ଗଠନକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆର୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡିଟେକ୍।